Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 plus fi tal-Aġenzija. Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 miljun. U kien hemm fi tal-Aġenzija barra dak. Li kienet ta' kemm jekk? Ta' xi 200,000. Ta' xi 200,000. Il-fi tal-Aġenzija kienet over and above, il-total kien 3 miljun. Sorry, Mr. Chairman, naħseb li d-domanda tista' tinkriminaħ. Trivialment ma tinkriminaħ. Id-domanda hija it's very harmless id-domanda, għax daħħalhom u daħħalhomx ma nafx, però tista' tinkriminaħ b'xi mod jew ieħor. Id-domanda? Tinkriminaħ għax. Ċem penali? Kollegi. F'każ li ma restaqx l-akka. Jiena nifhem. Naqblu white area li fiha ma tista' tibni xejn? Ekku jgħidu. Ma xinna raħat toħibni. Issa Moment, Moment. Kontra l-ħator jibni u? U dejjem major projects, nipprova dik, nipprova l-oħra, ħallew nimdendel. 100,000 Percentaġġ. Ma nafx. Ma niftakarx. Għaddejna minn dak il-proċess, ma niftakarx. Ma tiftakarx? Niftakarx. U għattinna li għadha tiegħek Fekruna Limited. Ma niftakarx li għaddejna dak il-proċess. U jibdejt nħares li qed toqlob l-elezzjoni. Se jiġri ma nafx.